مرحبا تماشاوان نيجا ببرنامج چاندا من في هفتهی جل پیش بریونه ام وی هیوینه کو ام وی هفتهی جی برنامه که خوش به دور درباس بکن بریام درباسی گل میوان خو ببن ام چالاکی هنری هفتانه تماشا کن Dersim harda Hızırıyor, harda yaru diyarino, harda rahakıyor. Yani felsefe rahak na harda de benga gureto, na harda de pikalkunu ma na raya ramta. Saziya Alawyan ya Demokratik Dat ji bo dimilkî belavê be kargehên ji bo zarokan ava kirin. Amkunu ku halkunu domanlı xorik miras verdim. Urira ma rahak emrim eve zonu muahu amerazu. Uzara göre harda Dersim'de zonu kırmancı göre ki benge bijero nasırını Koma govendeya ji zarokên Kurd pêk dihat ji Festîvala Gallerê xelata yekemîn qezanc kirin. Li Qersê yekemîn Festîvala Havînê ya Sêlimê hat kirin. بری تماشاوان نيجا ما چالاکی هنری هفتانه تماشا کرن نه جیمه درباسی گل میوانا خو ببن میوانا من ایرو یکی جه هفسروکا کردیگه سازیا زمان یا وانه حوالام عارفه ارسلان ادبجم تبخیراتی و سرچاواتی Gela sağ spas dikim. Ki çavayı havalar. Başım spas dikim. Teher hebi. Te çavayı. Gelek spas dikim maliyava. Havala arife olsa yani karu xabatı ye zaman ye perwerde ya zaman li kurdigehe li wane çawa derbas dibe rawiş çawa diçe un çi dikin. Olsa ji boy destpêk em behsa kurdigehe bikin. Başa dibe. Pir baş dibe. Saziya me ya kurdigehê karê asayî her tim berdevam dikin. Polê me hene yani vekî atolye em perwerdeyê didin. Pola me ya asta mamostetiyê heye nehin mehe didome ber bi davîbûnê ve diçe. Bûna betlaneya zaroka em hevdanekê dene emê demeke nêz de polê zaroka. Vekin ji ber ku vek Ji boy zarokê çend salî ne? heft salî hetanî 14 salî du pol vê cuda cuda gorî temena û zanîna ziman fêmkirina ziman vê bibe du beş em vê karê polê zaroka dikin ji ber ku zarok gelê giringin ziman temenê biçûkatiyê de bê hînbûn ewa hemû jiyanê de ciyê xwe digire temenê zarokatiyê de neyê hînbûn mixabin temenê mezin de hinekî pirsgirêk tê jiyan kirin. Tedî ji wir dest pê dike ji bingehê wê ji malê dest pê piştî wê perwerda wê ye. Belê yani he polê zaroka em ê vekin vek du pol. Polê me yê de jî asta yekemîn, duyemîn, sêyemîn niha berdewam in. Ber demsalê hinekî havîna hinekî lawazî çê dibe lêbel yanî rê de ye hemû tiştekî pêk dimeşe. Çalakî hebin vek gotî bernameyê cuda hebin em vek sazî tevlîbûnê dikin. Îro jî Kongreya Serhedê de yekemîn car saziya vêjekar û nivîskarê Kurd hate avakirin em ji tevlî Kongreyê bûn em hevîdarin vê baş be vê deng bîne bandorek baş erênî Serhedê bike. Niha yani da aliyê karoxebatê dil herêma Serhedê di destpêkê em bêjin û ji wanê heta gelek bajarên dinyê li herêma Serhedê gelek karoxebatê çand û hunerî jî têne kirin yê qada ziman de jî têne kirin. Kurdîgeh jî yek ji van qadayê ku em bêjin her salan jî
gelek kes ku ji zarokan heta temenekî kesê ku temenê wan zêde heyî jî heta ciwana heta em bêjin gelek aliya dan ku diçin li Kurdên li Kurdîgehê perwerde dibin, perwerde digirin, perwerde zimanê xwe digirin. Yani divî aliyê çerçeveya berfireh te dema ku em lê dimeyze dikin îro ew girîngiya deverê weke Kurdîgehê, wekî saziyê Kurdîgehê çi ye çawe ye? Yani em ji bo îva saziya dikarin bêjin çi? Tedî ji ber ku perwerdeya bi zimanê dayîkê li Bakur ne mümkün e. Ji ber wisa jî bi deverê wekî Kurdîgehê re an jî deverê wekî saziyê ziman re ev tiştê telafî kirin. Yani kar û xebatê wê divî alî de girîngiya deverê wekî Kurdîgehê çi ye yani? Taybetî ji bo herêma Serhedê. Niha em dikarin wiha bêjin. Yani ev vek alternatîf hatiye ava kirin mixabin. Yani ji ber ku zimanê me asta perwerdeyê de hêla fermî ve nav perwerdeyê de nîne vek tê zanîn ev e da ku zimanê Kurdî têk neçe. Ji ber ku yanî dem çend diherike ziman hincî têk diçe. Yani niha em bêjin sada sat bandorekî ser civakê dike mixabin tişkevsan ne mümkün e. Lê ewa yên ku bixwazin perwerdeyê bigin temen me re ne pirsgirêk e. Kîjan astê de bin bila bibin. Qet nezanibin jî, bizanibin jî. Bixwazin xwe bigîjinin hêla em bêjin dîrokê de, vêjeyê de, rêziman de, qadê cuda cuda de, yanî çandê de mamosteyê me hene vek dildarî perwerdeyê didin. Ewa belê yani em bêjin cîke vek Serhedê an jî Vanê nav hinde zêde dibistana de, zanîngeha de, em bêjin dibistanê amadekariyê de nabe bersiv, mixabin nabe bersiv lê belê ya destê me tê divê em bikin. Niha em bêjin sada sat dibe bersiv civakê re têr û tijî mixabin. Em derdoreke ha em bêjin derdoreke hişmend têkiliya wê saziyê ziman re an jî çandê re, hunerê re, dîroka Kurda re, erdnîgariyê re heye. Ber wê anî em nikarin dengê xwe sada sat bigihin ne hemû civakê. Lê belê ya destê me tê em dikin vek rêveberî, vek xebatkarê saziya ziman, vek mamosteyê saziya ziman çil me tê em hemû hêza xwe didinê em vî karî dixwazin pêşve bibin çi me tê em dikin yanî ewa me tê em jî vê dikin. Ji ber ku yanî nav civakek ha de hatî bişaftin, hişmendî gelek qels bûye mixabin. Êdî yê dizanin jî Kurdî dizanin jî napeyvin. Yani dibe ji malê de bipeyvin lê nav sûkê na danûstandinê na em bêjin bazirganî nav kar û xebat de zimanê me têk çûye. Em ji vê hişmendiyê dixwazin nû ve ava bikin ya destê me tê em dikarin deriyê me hemû kesê re vekirî ye. Hevala Arîfe nihata balkişan da ser xaleke pir girîn. Yani bi rastî jî îro em melekîşan bajarê Bakur bê em dibînin ku li gelek li çar aliyê ku em bêjin Kurdistan hatiye bûye çar parçe li Rojhilatê, Rojavayê, li Başûrê, li Bakurê em li van aliya mêze dikin ku li parçeyê din em bêjin bandora Erebî jî heye li aliyekê, bandora Farsî heye li aliyê din. Em tên li Bakurê nekî rewş zêdetir diguherê di aliyekê de. Di aliyê ku Tirkî hêzê de tir dikeve nav jiyana. Êdî ketiye nava malê de, êdî zarok bi Tirkî mezin dibin. Êdî em meseleyeke ku êdî zêdetir Kurdê Bakur serê xwe pê vebêjînin. Ji bo vê yekê kesê ku tên tevlî perwerdê dibin li Kurdîgehê û çi deynin pêşiyê di aliyê ferasetê de, di aliyê fikir de tiştek çê dibe gelo ji xeynî perwerdeya gramerê em bêjin. Ji xeynî em bêjin asta yekem, asta duyem, asta sêyem. Ji xeynî vê nakê di aliyê ferasetê de mirovdikarê tiştekî çawkî an jî hûn dikin di vê alî de. Vê hêlê de jî yê ku carkê hata sazî yani hişmendiyek tê de ava dibe. Dixwaze her tim bê.
hani ewa me raçav kiriye hevalê ku tên carkê tên du cara tên em dibînin van de bandorek erînî awa dibe ewa domdar dibe dê hevalê xwe jî xwaretîne an ji malbatê de keskî xwaretîne ew yani hêla em bêjin tinê neperwerdê hêla hişmendiya netewî jî têde awa dibe ji ber ku hişmendiya netewî rasterast ziman ve girêdayî ye yani zimanê mirov kîjan ziman de hişmendiya mirov jî wisa dixebite em bêjin em her tim tirkî diaxivin vê demê em vek tevgera me jî dişibe ya vigelî ev kesê ku têne saziyê hişmendiyek erînî têde awa dibe ji ber ku nêzîkatiyek germ dibîne ji xwe gerkê vê derê dibîne ji xwe vê derî hîs dike ji ber ku em kokê xwe ve gerêdayîne yanî bixwazî nexwazî jî rayê mirov kûr bin mirov vê derê ve gerêdayî ye dema ku tên germatiyek van de awa dibe yani bişre yê hatî saziyê çoyî qet nehatî nîne em dikarin wisa bêjin yê hatî saziyê carkê hatî du cara hatî dixwaze bê bike perwerdê hevalkê xwe jî xwaretîne derdorê de yek du kesa xwaretîne hema çi hêla me de yani çi destê me bê vek rêveberî bikeve ser milê me em dikin anî ne tinê perwerdê yani hişmendiyekê têde awa bikin bûna pêşerû jî bikare qadê de hinekî bandorê derdora xwe jî bike ewa mere giring yanî Hevala Arîfe wisa li ser aliyekê jî belkî hewce hinekî bisekirin tedî niha nêzî 2 salaya pêvajoyeke aştiyê tê meşandin di vî alî de demek bir em ê werin ser mesela konferansê jî konferanseke zimaniya diroja li Amedê jî hate li darxistin û jî çûn wekî kurdîgeha li wanê jî hûn çûn tevlî bûn beriya wê nake di aliyekê de di aliyê pêvajoyeke niha de ji bo statuya ziman yani hewceyê çi werê kirin an jî daxwaz ji vir çi ye daxwaza saziyên wekî kurdîgehê saziyên wekî ziman ji vê pêvajoyê çi ye an jî ji bo wê nakê sazî çi qasî hazirin amade ne niha vek tê zanîne û pêvajoya çareseriyê civaka demokratîk hêla rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan ve hatî dest pêkirin serkirdeyê vê müzekereyê rêbertiya me ye vê de hêla ziman yani xala ziman jî nav de ciyê xwe digire vek mijarên dî yek netevebûyînê niha statuya ziman divê bênasîn yani ewa xaleke jêneveger e ewa tinê ne saziyê ziman ewa netewa Kurd re xaleke jêneveger e ji ber ku zimanê Kurdî hetanî ku nekeve navperwerdeya fermî de dibistanê de perwerdeya wê nebe ewa ev zimane hêza saziyan mixabin nagehe çi asta yani dixwabe jiyandin ev jî tinê dikare derdora xwe an jî astekî dê astekî de dimîne yani nikare dengê xwe bigehîne em bêjin serjimêrek milyonan ji ber ku serjimêra netewa Kurd Bakur de em bêjin nêzî 40 milyona ye dibe borî ve jî bê her em bêjin bajarkê sazikê li gor tu hewrû bikî gel dibistana de her bajarê de sedan dibistan hene nikare xwe bigehîne gelek derdora ber vê perwerdeya Kurdî xaleke jêneveger e yani vek ewa di 3 sala yani vek şiyara saziyên ziman statuya Kurdî perwerdeya bi Kurdî divê awayeke fermî zagona makezagonan da bênasîn ji ber ku ewa jî xaleke pêvajoya çareseriyê ye ji her netev zimanê xwe tênasîn Kurdar re jî bûna çareserî bêr awa kirin em bêjin statuya Kurda bênasîn divê zimanê wan jî xala sereke bênasîn Di aliyekê de jî tedî min niha jî balkîşanda serê demek berê li Amedê konferanseke zimaniya diroja pêk hat
و دور دجی گلک لسر گلک خاله هاتن سکناندن و خوشی وکی کردیه چون تبلی بون تذکرینه که بحث اتمسفره و جیب که چهاتا آخفتن کنفرانسی ده لسر چهات سکناندن پشتم می بحث انجام نامه او جیب کن چهاتا بکرن یعنی بگشتی او کنفرانس آمده هاتی آوا کرن یعنی کنفرانس یک پر بالکش بو یعنی بگمان دنگک جی آنی بخوره تیرو تجی در باس بوانه ام بیجن همو هیلا و جی هیلا حقوقی و سیاستی و هیلی جدا جدا و سرناوی جدا جدا و رونشتن هاتنه چیکرن پانلیست همو جی تیکل داریوان سالان از زمان رهی او بون سر زمان گلک خاله بنگهین هاتنه آخوین سر آوایی که پروفسیونلی سر هات سکنین زمان کردی چاستی دیا دوی خبات چابن دوی ام پیش روژی دا زمان خواه کر ببینن زمان خواه بینن کیجان آسته بونا و هنه کیجان خبات حوجد کن کیجان کار دکونه سر ملی خبات کاری زمان اوانه همو درکت نمیش یعنی تیرو تجی در باس بو هم دکارم مسابیجن جبر کوانی دو روزا بی نوبر نابندا ساعت دهان حتانی شش هفته بردوام کرد تیرو تجی بو هر رو نشتنه که دا سه چار حوال تولیبون و هیلا حقوقی و امبیجن هیلا چانده و سر سکنین هیلا هنری و هیلا فولکلوری و هیلا رزمانی و هیلا زاراواین کردیره نه تنی کرمانجی آوایی که برفرست هاتیه آوایی که برفره سر هاتا سکنین جبر کنها ام بیجن کرمانجی هیلا که آستا که دانی باشه ام گلک نکارم بیجن تک چویه لیبلی مخابن زاراوای کردکی یعنی زازاکی گلک کیم بیانی لواز بیاد تیک دچه یعنی بر بمیرنی و دچه اواجی در دوره که یعنی هرمه که مزن تی آخوین یعنی زمان ایوان یه هرم که مزن هم بیجن بونا وید دوی خباتی چابی نکرن جبر که مخابنن زازاکی کرمانج زازاکی فام نکن زازا کرمانجی فام نکن سورانی فام نکن یعنی اوان هیلانه دجی هنکی پرسکری که بنگهین تینه جیاندن نها آست که ده ام بیجن زاراوای کرمانجی باشه هاتیه پاراستن ام بیجن لی یا زازاکی گلکی لواز بیه بوناوی به خبات چابه نکرد سروان خاله هات سکناندن چه دکه سر نتنی سازی زمان چه دکه سر ملی سیاست مداری کرد نویسکاری کرد قاد زمان گلی کرد جواکا کرد دوی کیجان هشمندیه ده نزیک زمان ببین آن زمان وقتی زانین تنی آمورا راگهاندن اینی نه زمان نتبه که ده جیاندن آنجی مرین بروی یعنی آوایی که تیرو تجی سر هاتا سکناندن خالی کود کنفرانسی ده درکتن مثلا انجام نامه که ایج هاتا پار بکرن لی مروف چقاسی دکاره بیجی اون بخوشیش برکود ویقا دیدن اون کدکی دیدن گلک هستین اون لسرواد سکنن تمام ستاتو ویجی یعنی ستاتو نبین نابیش خود قادین جواکی ده بیجن جیه هایی جبازاری بگرن حیا در دورا جو دری حیا گلک جیان ده جی سیاست حتی هنری دما کود وقت ده زمان نوی خافتن بگومان آو ده چیه یا راستیه که لی دما کو ام ده لی دما کو ام لو کی میزه بکن ام ل انجام با کنفرانس میزه بکن یعنی demek beri konferansı bir rengi hatim kirin. Tiştek li peşiya zaman vetke gelo anji çıkası yani çıkası dveyan derkeve her tim dveyam viya bikin dvev tiştore kirin dvev blezgini disaziya dev tiştore kirin dve jî têna xaftin lê encama wê dibe çi Niha em dikarin wiha bêjin wek gotiyanê mînakê cîhanê ji konferansê de hatine dayîn em dikarin ser mînaka Cezayirê sekinin. Niha zimanê Cezayirê Fransî ye.
فرانسی تی آخوین و در زمان بش کتی هیلا فرمی و کتی مریت دجی و یعنی هاتی ناسین جی نکارین زمان خو خلاص کرد. بو فرمی لینا جواکی ده وندا بو. دوی یعنی نتنی فرمیت. ام بندا فرمیت نسکنن. ام خواهی هشمندیه دبن خواهی جواک خوا به زمان خوا نوع آوا بکن. اوی کیت کاره بکن؟ اوی پیشنگ دکارم بکن. پیشنگ هر تم برچاوا هر تم آنی رول مدل تنگرتن. هیلا جواکی و تینه شوپاندن. اوانه دوی کاری خوا زمان خوا بکن. اوا یعنی زاروای کردی تنه کرمانجی جنه زاروای کردی کاری خوا بکن جبر کانی هشمندی کی جواکی ده گل ده آوا بکن آنی نها فرمی ده ام بیشن زمانی من هاته پجراندن قبول کردن بو خال کتنا پرورده ده حتی اینگی تشتک نمابه ویچی چه نمابه دست مدرکت به و دمی ام نکارن خلاص کن جبر کو برپرسیاریه که مازن دکوه سر گلی کرد نتوا کرد وک حتی نها چاندا خادی درکت یه هنرا خادی درکت یعنی گلک ام بیشن تشتی خواه یه نتوی دیرو که حتی نها آنی نه یعنی لگور هنده زخت و زورداریه تا پساندنه جی گلک یعنی صادان نهوید بینج زیده تر آنی نوی وی سردمی دوی زمانه خوشی نها شون ده آنی نها جی زمانه من بیشن مریه نمیری یعنی باجار آده تک چوه نها جی گنده دم بیشن آنجی جی بچوک ده زمان کردیانی جیندار زمانی جیانه زندیه لی باجار آده مخابن اف دبی استفام ناکیم اف دبی استفام ناکیم ایوی دمی زمانی بیانید که و نابری دوی یعنی خادی درکتنک یعنی هشمندیک بسا آوا بکو اوا مالباتی ده دست ببی که حتی کولان همو کارو خبات دانستاندن بازرگانی ام بیجن همو کار خبات جواکی به زمان کردی وره بکارانی او هشمندیه گلده بی آوا کرن اوه جی یه وک مگوتی اوه هنرمندن اوه سیاست مدارن پیشنگ جواکی و سروی بسیکنن کسی خویاد کن کسی خویاد کن مثلا قضا مدیا دیجیتال جی سانکی هم والد هیل مثلا قضا مدیا دیجیتال دجی گلک تش دکاره بکرن گلک پروپاگاندaya زمان بگیرن بکارانی نوی بگیرن حتی گلک جیان ده اوقات جیت ام بجن قیمه واله هشتیان گلوم اوقات چی گله گیرنگه یعنی ام سردما تکنولوژی ده دجین همو جوانان تلفونه که دسته دکبنه اینترنتی و قاعده دجی میرو دکاره هنک آنی هشمندی زمان آوا بکه اری هنک هنه ام بیشن هنک هنه آنی نویانینن لی هندک تمینه یعنی نبا برسو حمی در دوری نهل گیرن آوخا. حالا عریف اوسا زیاده تر ویده من بچکی دیجی بری خوب بدن انجام نامه یاش کنفرانسی ام بیشن یا کنفرانسی هاتا پار وکرن دور ده تشتاکو ام بیشن حوجه امرو تبلی ببی تبلی نبی آنجی وری کرن چیه دور ده چه درکه دور ده؟ نه انجام نامه یا کنفرانسی به هفته خالا به اریکرنا دلگاسیونا ویداری هاتا دست نشان کرن خالی گل گرینگ درکت نهوله اوانه نویا وانجی بکونه مریتی ام وی باوریه دنه که زمان کردی وی هر آست کردی یعنی وی بر به جیر و هره نه انجامنامه خالا یکمین دوی ریبری گلی کرد دا که بکاره مذاکره نتوا کرد یعنی همون نتوی بندست و سری درجه نتوا کرد به مذاکره بریک و بیک بینه و همو مافی کرده یه بنگهین ناو ده سری درجه زمان بیگیری دایی دا که بکاره وی کارو خباتی بکه ریبری گلی کرد دوی آزاد ببه آوایی که فیزیکی دوی آزاد ببه بکاره مذاکره راست بکاره ریبری جبوی گلی کرد جبوی مافی کردان جبو استاتیا کرد و گریدای همو مافی کرد زمان جناو ده
ئەوە خاڵە یەکەمین بوو خاڵێ دیژی دەبێ یەن کوونها شوندە بخوازن سیاسەتە بمەشینن سەر ناوێ کوردنیە دەبێ هەری کێم زاراوایە کوردی بزانن em jî bêjin em jî bû hêvîne ku encamê vê konferansê berfirehtir bin û rastî gihêjî ciyê xwe yê esilê û ew kurmancî ew dewlemendiya zimanê Kurdî zimanê kurmancî heyî li her cî belavê em jî bû hêvîne hevalarî fem bêjin gelek spas malê ava ku îro bûyî mêvana me هەش سپاس دکێ من هەر هەبن گەڵە ساخ Serçava hatin. سپاس دکێ ماڵەوە ئەوە Gelek گەڵە spas. ساخ Belê temaşevanên hêja me îro jî hewl da bi mêvana xwe hevseroka Kurdîgehê Arîfa Aslan re em qala kar û xebatê ku li ser zimanê Kurdî têne kirin û her wiha me balkişande ser konferansa zimaniya herî dawî pêk hatî em ê niha jî derbasî beşa portreyê bibin. Yekî ji wêjevana herî xweser û wêrek ya sed sala bîstemîn Margaret Dura ye. Hem bi çîroka jiyana xwe hem jî bi şêweya vegotina xwe dibe yek ji pêşenga pêla romana nû ya Fransayê bixwe. Margaret Dura di sala 1914 de li Çîn Hindiya Fransayê ya nêzî Vîetnamê tê dinê. Hêd temenekî biçûk de bû, bavê wê diçe ser dilovaniya xwe. Dayika wê wê bi tena serê xwe mezin dike û her wiha li hember bürokrasiya mêtîngeriyê li ber xwe dide. Margaret di nav vê berxwedanê de mezin dibe. Di 18 saliya xwe de ji bo xwendina beşa hiqûq, matematîk û siyasetê diçe Parîsê. Di dema şerê cîhanê yê duyem de tev li tevgera têkoşîna Fransayê dibe. Di heman demê de bi hevjinê xwe re dikevin destê dijmin û di kampan de têne girtin. Margaret berhema xwe ya yekem li ser vê bûyera dilgirtina xwe dinivîse. Margaret piştî nivîsîna romanê her wiha di senaryoyê sînemayê de jî gelekî xwe pêş dixe û her wiha demekî berê xwe dide şanoyê jî. Margaret Duras di sala 1996 de gelek berhem û senaryoyên feministî pişt xwe dihêle û diçe ser dilovaniya xwe. Belê temaşevanên hêja em vê hefteyê jî gaştin dawiya bernameya xwe heta bernameyekê din bimênin xweşiyê de bê huner nemînin.